Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu bice bitandukanye. Uvira mu nkengero zaho hakomeje kugenda hagaragara ibitero bikomeye, izasarambwe zikomeje kugaha ku birindiro bya FDNB na FARDC hakoreshejwe drone. Warikari urugamba rukomeye rwakaze aho byifashe mu buryo budasanzwe ku buryo bw'ikoranabuhanga. Turi kumwe n'umwe mu bari gukurikirana ibijyanye n'ibiri kubera muri Uvira ndetse na Warikare ugiye kutubwira byinshi ku bigenda bigaragara. Mutama wiriwe neza? Mutama wiriwe neza? Turumva rero ku buryo bw'ikoranabuhanga tutabasha kumva Mutama, turiko turarondera kugira ngo adushyikirize amakuru atosoye. Reka twongere tugerageze ku murongo twumve ko bidukundira atubwire byinshi ko biriko biragenda biboneka ro bitangazwa ko kuri ubu ngubu imyiteguro ikomeje. Bironi biri kuba mu gihe Sun City ibiganiro by'amahoro bikomeje rero kugenda bizamo imbogamizi zikomeye nk'uko rero bigaragara. Oro ruhare rwa Sun City rwa Tabombeki rwagarutsweho kuri ubu ngubu bivugwa ko abo yari yaratumiwe bangiwe kwinjira muri iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Ibi navyo turaza kubigaruka mu makuru arabana n'ubuzima bwa musi ndetse n'ububanyi n'amakungu, aho rero turi buze kwinjira muri ibi. Mutama wiriwe neza? Mutama wiriwe neza? Muratwihanganira ku buryo bw'ubuyinga bwa none ntabwo biriko biradukundira ko tubasha kumwumva neza, ariko tugerageze tuvugane nawe. Turaza kandi kubabwira ko imyigaragambyo ikomeye mu gisagara cya Uvira yaciye ibintu ntabwo byoroshye, aho bari kwamagana General Gasita. Ibi navyo turaza kubigarukaho mu buryo buramvuye, tubabwira uko biri kugenda. Turaza kandi kubabwira ko abanyamakuru mu Burundi babujwe kongera gukandagiza ikirenge mu nteko. Turaza navyo kubigarukaho. Mutama wiriwe? Mwongeye kwirwa neza, murakomeye bwana munyamakuru? Turakomeye, ariko ndumva muri ivyo bicerereyemo network zabaye akasa mutwe. Muri ibi bice rwose aba network ikibazo, ariko ndikiri kubitera ngira ngo ni ibibazo bifitanye isano na iri muri bino bice. Yego, tudatinze, situation yifashe gute kugeza magingo ayo tuvugana? Tugeze ku muyingamo wo kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi, aho ni igiki kiri kujya mbere? By'umwihariko duhere kuri axe ya Uvira dukomeza twerekeza mu bice byo muri Zarama ndetse n'andi hatandukanye. Igihari kiri kuvuga Uvira bwana munyamakuru, ubu ngubu icyo nakubwira. Yego, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikorera cyane mu misozi myinshi itandukanye iri hano muri Uvira. Yego, nubwo hari amakuru mawe n'abantu bari hapaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. yego, Abambwe yuko rwose cyitwa deployment karabutaka, deployment karundura zimeje kuba n'igisirikare cya FDNP, bikanavuga yuko deployment ziri gukorwa cyane higanjemo intwaro ziri mu bwoko bw'ama BM21, BM23 n'izindi zitandukanye ziteguye kugaba ibitero mu ruhande rw'umutwe w'intebe. Bivugwa kandi binemezwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intebe abasirikare bari badeployinze mu misozi yegereye hara mu misozi ya za Uvira, mu bice byinshi bitandukanye. Bari bahise kwerekeza za Kayaje, abandi bari bahise kwerekeza ahitwa Shenge, Kirungu n'ahandi twavuze higeze kugaba ibitero njyate mu masaha mu gitondo. Ubu rero ikiri ndetse kandi ikiri gukorwa ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intebe z'abasirambwe nuko biri kuvuga ko bari gutegura operasiyo, ariko muri operasiyo zidasanzwe nuko aka kanya turi kuvugana Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo bazanye uburyo bushya bwo kurwana intambara cyane aho yuko
haradeployingwa abasirikare benshi mu misozi myinshi itandukanye ariko mu buryo bwo kwataka hakatakishwa drone ziri mu bwoko bwa H4 kamikaze ziri kugaba ibitero ariko yemezwa n'abantu bari hafi cyane bavuga yuko Repubulika Demokarasi Mutama, ndumva kuri telefoni ntabasha kukumva neza, sinzi niba wanyemerera tukavuga kuri Tabombeki ukaba ushaka agasozi wahagararaho kugira ngo ubone network ugakomeza ukatubwira. Yego, gerageza ushake ahantu hari network ubwo twongere tuvugane neza, mbe mbwira abantu ku bijyanye na Tabombeki ndetse n'ibiri kumuvugwaho, ubwo tuze kugaruka noneho ukomeza utubwira neza ibiri kuberaho. Muratwihanganira abanywanyi ku buryo bw'ubuyinga bwa none ntabwo bikunze ko dukomeza kumwumva neza, kuko nabwo ntabwo twakomeza mu gihe tutabasha kumva ibyo atubwira. Turagerageza mu mwanya atubwira ibiri kuba ndetse n'uko izo drone ziri gukora. Ariko reka tubabwire ko mu kiganiro abanyamakuru cyabaye kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kw'icyenda kuri radio na televiziyo bya Congo RTNC, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Muyaya yongeye gusobanura aho guverinoma ya Congo ihagaze ku bijyanye n'ibiganiro by'amahoro byateguwe na Fondation ya Tabombeki wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo, mu gihe yemera uruhare rukomeye rw'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yagize mu mishyikirano ya Sun City muri 2022. Minisitiri yerekanye ko Tabombeki uyu munsi atabonwa na Kinshasa nk'umuhuza utabogama. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo yashimangiye ko umukuru w'igihugu akomeje kwizera ibiganiro bidaheza, yibutsa ko inama yo mu kwezi kwa 2 2025 yagiranye n'intumwa z'amadini 7 ya gikristo. Icyakora ashimangira ko Kinshasa yanze rero kuba yanze gahunda iyo ari yo yose ibonwa ko ibogamye cyangwa ishobora guhungabanya intambwe imaze guterwa mu bindi biganiro. Mu gusoza, Patrick Muyaya yongeye gushimangira ubushake bw'ubutegetsi bwa Congo ndetse binyuze mu kubahiriza inzira z'ibiganiro ziriho, mu gihe yahamagariye amahanga kuzishyigikira aho kuzana izindi zo guhangana nazo. Akaba rero ari ibiri gutangazwa ku ruhande rw'ibiri kuba. Muranyemerera twongere tugerageze ku buryo bw'ubuyinga bwa none turebe ko umutaramu wacu y'umutama twakongera rero kuba twamwumva. Reka tugerageze dukoreshe ubu buryo bwa turebe. Mutama, uratwumva? Aha, ndabona naho bikomeje kugorana. Mutama, uranyumva? Naha ntabwo bidukundiye. Reka tugerageze dukoreshe butimu turebe ko twabasha kumwumva atubwire byinshi ko bikomeje kugenda biba ndetse nuko umutekano uhagaze mu bice bitandukanye, aho rero kugeza ngo bigaragara ko ubwoba ni bwinshi. Uratwumva? Yego, ndabumva neza bwana munyamakuru. Ikibazo cy'amarezo cyabaye ikibazo hano. Yego, abadukurikiye twihanganire, ikoranabuhanga rikomeje kutugora. Ndagira ngo rero Mutamu tubwire, watubwiraga iby'izo drone bimeze gute kugeza ubu? Nukuvuga ngo mu masaha ya mu gitondo ngira ngo twigeze kuvugana turi kubabwira ku ruhande rw'ibitero bya drone z'intambara ziri mu bwoko bwa H4 ndetse na kamikaze n'ibindi bitero bitandukanye byagabwe n'uyu mutwe mu bice byari muri Uvira. Yego, ariko ibi biza no gusa naho bihumura amaso cyane y'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi muri iriya misozi yegereye muri Uvira. yego, kuko n'ubu ngubu nigize kukubwira ukuntu deployment zakozwe mu misozi ya Kavimvira, nkubwira ukuntu deployment zakozwe mu misozi ya Kibondwe, nkubwira ukuntu deployment zakozwe ahitwa Mwenge, nkubwira deployment zabereye ahitwa Kayaja, nkubwira Munanira, nkubwira Shenge, nkubwira Kirungu, nkubwira Kitara. Ubu rero ikiri gukorwa kandi ikiri kugaragara cyane ku basirikare b'abarundi bari gukurwa muri iriya misozi ya za Rumonge mu gihugu cy'u Burundi, abandi bagakurwa Makamba bakambutsa ikiyaga cya Tanganyika. yego, aba bose bari kuzanwa bagira mu misozi yahariya muri za Kavimvira, bagira muri iriya misozi itandukanye yahariya muri Uvira mu byerekezo bigana hariya hasi neza cyane mu byerekezo bigana hariya za Kabaro ndetse n'ahitwa Nyunzu, Kongoro ndetse n'ahitwa Kasongo.
bagakomeza berekeza mu cyerekezo kigana hariya imurenge aho bashaka gusenya ibirindiro by'umutwe w'intare za Salamu ndetse kandi natwirwaneho kandi biri gukorwa mu ngufu zidasanzwe aho bari kuvuga yuko intwaro zose ziremereye zadeployinze muri biriya bice bya Uvira arizo zigiye gukoreshwa cyane zigaba ibitero simusiga ibitero karabutaka mu bice byose uyu mutwe w'intare za Salamu uherereyemo. Yego nibyo mbere yuko dukomeza n'ubundi tubwira nandi reka tunyure n'ubundi Uvira tuhavire rimwe twerekeze Ifizi turebe ibiri kuba za Mwenga za Binembwe n'ahandi hatandukanye. Uranyemerera tuganire ku myigaragambyo yo kwirukana General Gasita yahagaritse ubuzima muri Uvira, ubwo nawe uraza guteraho commentaire nyuma yo kusoma iyi nkuru mbona batwoherereje. Aho rero batubwiye uti kuva mu gitondo cya kare kuva ejo kuwa kabiri ndetse no kuri uyu wa gatatu ubuzima mu mujyi wa Uvira bukomeje kugenda buba nabi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bukaba rero bwarahagaze biturutse ku myigaragambyo yo kwirukana General de Brigade Olivier Gasita. Aho rero imyigaragambyo isaba ko uyu musirikare ava muri uyu mujyi yabanje gukorwa n'abarwanyi ba Wazalendo barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mbere yo kwiyugwaho n'abaturage. General de Brigade Olivier Gasita wo mu bwoko bw'abanyamurenge mu ntangiriro z'indwi heze nibwo yageze mu gisagara cya Uvira aho yagombaga gutangira inshingano nk'ukuri ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare k'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mbere yuko kuri uyu wa gatatu abaturage batangira imyigaragambyo igamije kumwirukana bari babanje kuyihanganamo na societe civile yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gasita kabashinjwa kuba rumwe mu bajenari bataye uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo bakadusigira izasarambwe. Iyi myigaragambyo muri Uvira kuri ubu iri kubera mu duce tw'ingenzi tugize uriya mujyi ari two Kavimvira, Murongwe, Karundu, aho muri utu duce twose nta kinyabiziga na kimwe kiri gutambuka. Amakuru rero tugeraho ndagira ngo Mutama yandi uyatubwire twumva uko bihagaze byifashe gute. Karundu, Murongwe, Kavimvira abazarendo bafunze umuhanda baramagana Gasita. Ese yaba habari gahunda yari kugira ngo asubire iyo yaje aturuka? Nukuvuga ngo rero ikiri kugaragara impamvu Gasita ari kwirukanwa ku mirongo imbere ku rugamba uruhande rw'abazalendo benshi cyane ndetse n'aba basirikare b'aba FDLR bari gukoreshwa cyane n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego ngira ngo urabizi neza yuko uyu musirikare ari afite amamuko cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Umurenge. Ni ukuvuga ngo rero kuba ufite amamuko imurenge ukaba wagira uruhare mu gukorana na wazalendo ndetse na FDLR bazi neza yuko cyane aba bantu uri kurwana cyangwa se aba bantu uri gufasha guhangana uri gufasha guhangana n'uwo bita umwanzi wabo ari abantu bafitanye isano nawe ni ibintu bitoroshye kandi mu cyitwa amagambo menshi wazalendo bakomeje kugenda bahabwa ndetse kandi briefing igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari guhabwa wazalendo na FDN bitiri kubona ku mirongo imbere ku rugamba nuko buri muntu wese ufite amamuko hariya muri Kivu y'Amajyepfo muri gatoya muri misozi y'Umurenge ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego bari kugenda bamufata nkaho ari umwanzi. Niyo mpamvu rero uyu mugabo ubona abasirikare bose ba FARDC, niyo mpamvu ubona icyitwa wazalendo ku mirongo imbere ku rugamba ari kugerageza kugira ikintu avuga cyangwa se ari kugerageza cooperatinga abasirikare abahereza briefing babwira ati mwebwe murabigenza gutya, murataka muvuye Uvira, murataka muzamuke umuhanda rute nationali 5 muva Kavimvira muzamuka Kinigi cyangwa se mugana Sanje na Remera, muratambika mugana Kingongwe muzamuka mu misozi ya Murenge, murava Murenge muzamuka mu misozi ya Shabunda mugana za Penikusu, muzenguruke mugeza Kabare na Bukavu nayo mugifate. Ariko bikavugwa yuko ibi byose ngo uko ari gutegura operation mu gihe gitoya cyangwa n'abandi basirikare bafatanyije bari gutegura operation, ariko n'aba bantu bari hagati bakomoka ari muri ya misozi y'Iminembwe b'abanyamurenge ntabwo bari kwizerwa cyane na wazalendo ku mirongo imbere ku rugamba, kuko niyo mpamvu ubona aba wazalendo bakomeje gufunga imihanda bavuga bati twebwe ntabwo turi bubyemere gukomeza gukorana n'aba bantu kandi tuzi neza yuko bashobora kuba batanga amakuru bakayahereza ku ruhande navuga yuko ruhangaye n'ubundi n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Yego dukomeje n'ubundi page y'amakuru mbere ko n'ubundi tujyana muri ibyo bice by'Ifizi ngira ngo unyemerere tujye Bukavu turebe ibijyanye n'imikorere ya polisi ya FARDC iri kwavugwa, ubwo tayari turete tujya mu Minembwe tubwire mbere yuko turi bujye no muri Warikare naho urugamba rukomeye rukomereje.
yego nta kibazo. Yego, mu mujyi wa Bukavu kuri ubu uri mu maboko ya AFC hagejwe igipolisi gisha cyahawe amahugurwa kandi gitozwa n'inyeshyamba z'umutwe w'M23 usanzwe ugenzura igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ngaho rero izasarambwe zabagwe mu bijyanye n'ubufatanye mu bijyanye no gucunga umutekano. Bakaba barabahaye amahugurwa akomeye mu mezi 6 ku bijyanye no gucunga umutekano. Abapolisi berekanywe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bwashyizweho na AFC buvuga ko intego ari ugucunga umutekano w'abaturage no kurinda ibintu byabo by'umwihariko mu gukumira ubugizi bwa nabi bukunze kugaragara muri iki gisagara. Abapolisi bagaragaye bambaye impuzankano nshya za polisi ya Kongo bari mu bice bitandukanye by'isagara cya Bukavu, cyane cyane mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza rw'imodoka abagenzi mu mihanda itandukanye igisagara cya Bukavu. Ku munsi wo kuwa kabiri ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na AFC Patrick Basu Bwangwi yerekanye Colonel Ebaroki Guillaume nk'umuyobozi mukuru w'iki gipolisi afatanyije na Lieutenant Colonel Jean Gasapi ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Ibiro bikaba byarabaye nyuma yaho hagati y'ukwezi kwa 3 n'ukwa 5 y'umwaka mu gisagara cya Bukavu uharanzwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, aho abaturage baraswaga ku mugaragaro izuba riva, imibiri gatoragurwa ku mihanda ndetse n'ibikorwa byinshi byo kwihorera byakurikiye imvuru z'intambara zo gufata igisagara cya Uvira. Mbere yuko AFC yinjira muri Bukavu mu kwezi kwa kabiri, ibigo bya polisi n'ibiro by'ubuyobozi byararashwe ndetse bimwe birasahurwa. Ubu AFC ikaba yaratangiye gusana ibyo bigo no kongera gushyiramo ibikoresho bishya. Uru rwego rwatangajwe mu gihe rero nanone iminsi 2 ishize ubuzima busa n'ubwahagaze mu gisagara cya Bukavu bikomotse ku baturage bafatanyije n'umutwe wa Wazalendo basaba ko Colonel Olivier Gasita yava muri uyu mujyi nkuko ro tumaze kuba twabibabwira. Mutama tudatinze ro ndagira ngo utubwire tujyane mu Minembwe ubanze duhishushari noneho duhite tubona kujya niwarikare nawo turebe urugamba rukomeye ruri kwabera. Ugana munyamakuru ndagira ngo ibi bintu tubyinjiranemo neza cyane duhera ku musada ukomeye cyane w'igisirikare cy'u Burundi ukuntu iri gukurwa muri bice byo mu gihugu cy'u Burundi wambutse ikiyaga cya Tanganyika uganishwa muri misozi yo muri Sud Kivu. Yego. Nk'ubu ngubu hari abasirikare b'Abarundi b'abahibu Special Force bafatanyije na abacacu b'Ababiligi bafatanyije na bari bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, Colombia, Argentine, Mexique ndetse bafatanyije na Hibu Special Force na Konda Eagles ba FARDC. Bivuga yuko kuri uno munsi hambukijwe abasirikare 2600 bavuye ahitwa Rumonge muri la misozi ya za Wikinga ndetse n'ahitwa muri byerekezo bya Kanege, barambutswa bazanwa ahitwa muri Mwezi hafi muhanda route nationale 5. Aba basirikare rero bakikijwe muri byerekezo by'ahitwa Mwezi nibyo bari kuvuga yuko bazanywe ahitwa Kibatwa, abandi baganishwa ahitwa Kakomba, abandi baganishwa ahitwa Matembo ndetse n'ahitwa Marungu Kishura Karenga. Rero aba basirikare bose bivuga ba FARDC bazanywe muri byerekezo bya Karenga, Isota, Kishura, Kiyanga, Murahunga n'ubundi nibo bari gukora ibikorwa bidasanzwe cyane, aho ubona yuko bari kugaba ibitero simusiga ku mutwe neza zasarambwe muri la misozi ya Zaka kuko ya kabiri mu byerekezo bigana hafi ya Makombo, aha muri Kakwamombo, Shurambo ndetse n'ahitwa Murembo hafi y'imisozi yegereye Tumungu muri Minembwe. Kandi bikanavuga yuko abaturage batuye mu byerekezo byahara muri Minembwe hafi ya Kakuku ya kabiri ndetse mu byerekezo bigana muri Murembe, Ruwerera ndetse n'ahitwa Kamombo batangiye guhunga berekeza mu byerekezo bigana hariya Ikabare muri Bukavu kugira ngo barebe yuko ubuzima bwabo babukura mu kaga. Yego. Ibi kandi bikomeje kugenda biba nyuma yuko n'ubundi uyu mutwe biri kuvuga yuko mu gihe waba ukomeje kugenda ugabwaho ibitero hakoreshejwe imbunda ziri mu bwoko bw'amatiye M21 DM23 ndetse n'andi matrayisi, bikavuga yuko mu gihe gisirikare cya Demokarasi ya Kongo cyaba gikomeje gusubiza uyu mutwe mu bitero uyu mutwe kugaba hanyuma igisirikare cya Demokarasi ya Kongo kikaba subiza nacyo gikoresheje izi mbunda ziremereye n'izi ndege ziremereye. Biri kuvuga yuko mu gihe gitoya iyi misozi n'ubundi yo muri Minembwe yegereye hariya za Kibatwa ndetse n'ahitwa Kakomba mu byerekezo bigana za Kagira ndetse n'ahitwa za Karenga bishobora guteza ikibazo gikomeye kuko biri kuvuga yuko uyu mutwe ugiye kugaba ibitero bya bindi nakwita karabutaka, ibitero by'umujinya wo kwihorera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kandi bivuga yuko nubwo uyu mutwe uri gutegura izi operasiyo bwana munyamakuru. Yego.
biravuga yuko amakuru akomeye cyane y'iri gutegurwa ku ruhande rw'uyu mutwe w'intare za Sarambwe, uyu mutwe w'intare za Sarambwe uri gukora ubushakashatsi ku basirikare bafatiwe nk'amateka ku mirongo imbere ku rugamba cyangwa se babandi bagerageje kumanika amaboko bakiripotinga, biri gukekwa hagati mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'amakuru twebwe turi gukura hagati mu mutwe w'intare za Sarambwe cyangwa se n'abari yabo bari kuvuga yuko bari gukeka bya hafi yuko bari abasirikare baba ari abangaba bari basanzwe ari abawazarendo, baba ari abangaba bari basanzwe ari abarundi bagifitwe mu maboko n'umutwe w'intare za Sarambwe, baba ari abangaba basanzwe tubona muri operation Karundura bafatanya n'uwo mutwe. Uyu mutwe impamvu uri kugabwa n'ibitero mu birindiro byawo, uyu mutwe watangiye gukeka yuko aba basirikare bafashwe nk'amateka ku bigo biri ku rugamba aribo batangiye gutanga amakuru ibiri gukorwa cyane uruhande rw'intare za Sarambwe kuko byari gutegura, kuko baravuga bati ni gute dutegura operation iri bugabwe mu masaha y'iterera saa 9 twebwe tukagabwaho igitero mu masaha y'isaa 7 za nijoro cyangwa mu masaha y'isaa 6 za nijoro. Birumvikana yuko amakuru y'ubutasi ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe ashobora kuba ari gutangwa kandi mu buryo bushobora kuza guteza ikibazo hagati y'umutwe w'intare za Sarambwe n'ubundi, nk'uko intare za Sarambwe zikomeje kugenda zibivuga kandi nk'uko zikomeje kugenda zibitangaza, urabona yuko ibintu byakomeye kandi bikomeje guhindura isura. Yego, dukomeje nyemerera tuje n'ubundi duha mbere yuko tujyana iwarikara aho urugamba rukomeye ruri, turebe ibiri kubera iduha mu biganiro bikomeje guhuza impande zombi. Yego, nta kibazo bwana munyamakuru. Amakuru dufite aravuga ko intumwa z'ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'izuro rya AFC riri burwanya ziracyari iduha muri Qatar mu biganiro by'iyubahirizwa ry'amahame aganisha ku masezerano y'amahoro. Izi ntumwa zagiye iduha muri Qatar hagati y'ukwezi kwa Myandagaro 2025 mu gihe impande zombi zari zikomeje gushinjanya kutubahiriza ibikubiye muri aya mahame yashyizweho n'umukono ku igenekerezo rya 19 Mukakaro 2025, cyane cyane guhagarika imirwano burundu no kurekura imfungwa. Ibyo bikaba byarasobanuwe n'umuyobozi wungirije wa AFC ushinzwe ubukungu n'imari Fred Kaniki Rukema ku itariki ya 22 yaganira n'itangazamakuru agize ati hagiyeyo abantu babiri bagenda bafite ubutumwa bwo kwiga ikibazo cy'ifungurwa ry'imfungwa n'icyo guhagarika imirwano. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugoroba wo ku itariki ya 2 z'ukwezi kw'icyenda, Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wari uyoboye intumwa z'igihugu cyabo zitabiye ibiganiro by'ibanze Doha, Jacques Shaban yasobanuye ko intumwa zikiganira ku iyubahirizwa ry'amahame. Minisitiri Shaban yagize ati gahunda irakomeje, ndahamya ko itsinda rihagarariye guverinoma rikiri Doha kandi rikorana n'umuhuza wa Qatar buri munsi. Habayeho ibiganiro ku itangazo ry'amahame guhera ku ngamba zirema icyizere zirimo ikibazo cyo kurekura imfungwa. Uyu muyobozi yasobanuye ko ibiganiro ku irekurwa ry'imfungwa byarangiye, hakurikiraho ibirebana no guhagarika imirwano, ariko ntiyavuze niba impande zombi zarumvikanye kuri iyi ngingo ya mbere. Ati baganiriye ku ngingo ya 2 irebana n'ihame ryo guhagarika imirwano kandi ibiganiro birakomeje kuri iki kibazo. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icyenda, AFC yatangaje ko leta ya Kongo itararekura abantu 700 barimo abanyamuryango b'iri huriro n'abakekwa kuba abanyamuryango baryo, kandi ko ingabo zayo zikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi. AFC yagaragaje ko Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashaka amahoro kandi ko ingabo ze nizikomeza kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro byayo izasenyera ikibi aho gituruka mu buryo bukwiye. Ngayo nguko rero hita utujyana iwarikare avugwayo nayo ni bwoko ki? Bwana munyamakuru, ngira ngo twatimo turavuga ibintu bya warikare. Yego, kare narindi kukubwira operation mu bice byari hafi na Ikobo, operation mu misozi yegereye. Icyo nshaka kukubaza wabitubwiye, ahubwo ndashaka kukubaza effect cyase ingaruka kugeza ubu ngubu zigezweho uruhande ruri kubasha ntabwo n'ibyo bitero gusa bya mu gitondo no mu masaha yo ku manywa isaa 3 z'amanywa habaye indi operation idasanzwe ahitwa Kabamba hafi y'umuhanda w'International gatatu ugana mu byerekezo bya Musenge na Kasindi hafi ya Itebero. Yego, ni ibitero byongeye kugabwa n'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe, aho bagabwe mu bice bagabye igitero ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ariko ibitero bikaza kurizwamo n'iki gisirikare. Yego,
kuko bivugwa yuko baje no gutwika kajugujugu cyangwa se baje gutwika indege y'intambara y'uyu mutwe n'ubundi yari yagerageje gusheringa muri bino bice bijya hano muri Wayitare. Bivuga yuko ino ndege ari za ndege za drone zidafite abapilote iri mu bwoko bwa CH4 yahanuwe n'igisirikare cy'Abarundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu buryo bwatunguye cyane uyu mutwe neza salama. Kandi bafatira imisozi ya za Kazinyonge, bafata Migeri, bafata Katiri. Iri koranabuhanga ubu ngubu biri kuvuga yuko uyu mutwe wamaze no kurihindura, tutazi irindi koranabuhanga bari gukoresha, ariko nanone bijyana n'amakuru yuko bishoboka cyane yuko muri uno mutwe neza turangiye naho hashobora kuba harimo ibyitso biri gutanga amakuru ku ruhande rw'abasirikare babiri, kandi bivuga yuko ibi byitso biri gutanga amakuru ku mafaranga baba bahawe na bamwe mu bantu bo ku ruhande bagerageza kuganira na bamwe mu bantu babarizwa muri uno mutwe bavukana muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, bitewe n'ibibazo by'ubukene baba bafite n'imiryango yabo itandukanye ibera mu bihugu by'amahanga cyangwa se iri hano mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeza gukura n'ibibazo. Birumvikana ko rero umutwe w'ineza turambye, birumvikana ko Alliance Fleuve Congo bagifite intambara ikomeye cyane bari guhangana nayo, intambara y'ibyo bibazo by'abo basirikare bari hagati mu gisirikare cy'ineza turambye bafite ubukene, bari kwakira udufaranga amadolari bahabwa na bamwe mu bantu bari guturuka ku ruhande kugira ngo bashoke batange amakuru y'ubutasi ari kohereza mu mutwe w'ineza turambye. Bikavuga yuko bari abantu bagiye bafata abawazarendo, bari abantu bagiye bafata abasirikare ba FARDC bakabashyira hagati mu neza turambye ku ikubitiro, ari bari gutanga amakuru y'ubutasi akomeye cyane kandi ashobora kuza guteza ibibazo. Tukabona n'intambara idasanzwe bya 667 by'abasirikare ba FARDC bateguraga byo kugaba ibitero mu misozi myinshi ineza turambye zigaruriye. Bishobora gushoboka cyane yuko iyi misozi dushobora kubonamo intambara, abaturage bari Goma, muri Nyiragongo, abaturage bari Rushuru, abaturage bari Rugero, Masisi, abaturage bari muri Kivu y'Amajyepfo, Karehe, imisozi ya za Kabare, bari Bukavu, bari hariya za Mumasho, bari Kamanyura, bashobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'ibitero bashobora kugabwaho bitewe n'abana b'abazarendo n'abasirikare ba FARDC uyu mutwe neza turambye wakiriye, n'abandi bari basanzwemo uko badafite urukundo bakunze uno mutwe cyangwa se urukundo bakunze igihugu muri rusange, dore yuko n'ubundi uno mutwe uvuga yuko icyo urwanirira ari agaciro ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyangwa se kurengera abaturage bahuye n'akarengane nk'uko bivugwa cyangwa biproposwa n'uno mutwe umunsi ku munsi. Yego, mbere yuko turi buze kujya kuri operasiyo zikomeje kugenda zigaragaramo indege, ndagira ngo unyemerere turebe ibizatangajwe na Kabila Kabange aho izayobora iki gihugu wamaze gutangira kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare. Ni Joseph Kabila Kabange wabaye president wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2017, yamaganye urubanza rwe rwaburanishijwe i Kinshasa n'ifungwa ry'abofisiye bakuru mu ngabo z'iki gihugu ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa 9 2025. Kabila yatangaje ko urubanza rwe rwaburanishijwe mu rukiko rukuru rw'igisirikare cya Kongo kuva mu kwezi kwa Nyakanga. Uru rubanza mu nyungu za politike niho arubona ndetse no mu nyungu z'ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi, kuko rugamije guhisha ibyaha byakozwe birimo isahura ry'umutungo w'igihugu. Ati abanyekongo bazi ukuri, umuryango we n'inshuti ze mu rwego rwa politike bari gusahura bikomeye intara zikungahaye ku mabuye y'agaciro muri Katanga, bagatwara umutungo w'igihugu mu gihe rubanda rugufi rukomeje kuba mu bukene. Nta uvuga ubutabera mu gihe ayoboye ubujura bukomeye buri mu mutima w'ubutegetsi. Ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo bushinja Kabila ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuko ngo niwe muyobozi w'iro rya AFC, kwica abasivili no gusahura umutungo w'igihugu, ariko we yasobanuye ko ibyo nta shingiro bifite. Kabila yasobanuye ko nta ruzinduko rwo muri Gicurasi cyase mu kwezi kwa 5 ndetse no kwa 6 yagiriye mu mijyi igenzurwa na AFC Goma na Bukavu. Yasobanuye rero byinshi ku ruzinduko yagize mu kwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 6 mu mijyi AFC igenzura harimo Goma na Bukavu. Yanaganiriye n'abarimo abanyamadini bo muri societe civile bamusobanurira ubugizi bwa nabi abanyekongo bakorerwa na leta. Yagize ati ibi birego biri mu nyungu za politike byateguwe n'ubutegetsi bwatakaje icyizere kugira ngo bwihunze inshingano zabwo. Mu by'ukuri binyuze mu nzira zanenzwe, nta kimenyetso gifatika cyagaragajwe
gishyigikira ibi bitero. Kabila yagaragaje ko mu rubanza rwe rutagamije gutanga ubutabera ahubwo ko rugamije gucecekesha cyangwa kwikiza abanyapolitiki bo mu rwego rw'igihugu kugira ngo ubutegetsi bwidegemze kandi bugumeho burundu nk'uko babigaragaje ubwo bavugaga ibyo yari amaze iminsi ashinjwa. Kuva mu kwezi kwa Nyakanga 2025 inzego za gisirikare zafunze abofisiye bakuru ba gisirikare cya Kongo. Mu bafashwe harimo General Christian Chiwewe wabaye umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, General Frank Ntumba wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu. General Christian Chiwewe ndetse na General Frank Ntumba na bagenzi babo barashinjwa ibyaha birimo kugerageza kwica Perezida Kisekedi. Gusa Kabila yahamije ko gufungwa kwabo kuri muri gahunda y'ubutegetsi yo kwikiza abantu bikekwa ko bahoze ari abizerwa be. Ati ubutegetsi bwagiye kure buvuga ko inzego z'iperereza ryo hanze zatanze amazina y'abakekwaho guhirika ubutegetsi, ariko nta gahunda y'ubutabera iciye mu mucyo iratangira. Birazwi ko iri fungwa rigize igikorwa cya politike kigamije kwikiza abantu bakekwaho kuba abizerwa ku butegetsi bwanje. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa munani ubushinjacyaha bwasabiye Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Abanyamategeko baharanira inyungu za leta basabye ko umutungo wose afite muri Kongo ufatirwa akanacibwa indishyi za miliyari 24 z'amadolari. Kabila yatangaje ko urubanza rwe itabwa muri yombi ry'abanyekongo n'ubwicanyi bamwe bakorerwa bizatuma ubutabera butaboneka muri Kongo ko ahubwo bizatuma amacakubiri akomeje kugenda afata indi ntera bigashyira igihugu ahantu habi kurusha aho kiri ubu. Nk'uko rero abitangaza akagaragaza ko ibikomeje kugenda bibangamiye bikomeye kwishyira ukizana kwa muntu. Mutama ndagira ngo tubwire biri kuvuga ko nizasarambwe zaba zatangiye kuzamura drone z'ubutasi murenewo zigenzurwa na FARDC. Bikanavugwa kandi ko murenewo zigenzurwa nizasarambwe FARDC ikomeje koherezaho drone z'ubutasi ndetse n'izishobora kuba zakora sharing. Byifashe gute ibijyanye n'imikoreshereze y'indege? Kubijyanye n'imikoreshereze y'indege mu misozi ikontororwa cyangwa se igenzurwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo abafatanyabikorwa b'Abarundi abacancuro n'abandi batandukanye. Yego. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa babo ibice bari gukeka ndetse kandi bari gutekereza yuko izasaranga zagejemo drone z'ubutasi. Yego. Imisozi ya Tema, Kiku, ahitwa Kawezi na Kiriba hafi y'uriya muhanda w'international 7 ugana kuri umupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri gutekereza yuko uyu mutwe wamaze gukita drone z'ubutasi kuko ngo system iri gukoreshwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaje kuvumbura yuko uyu mutwe wigeze koherezamo drone zigira kuri 3 zahaciye mu buryo bufite speed iri ku muvuduko uri hejuru, kuko ubu ngubu byasaba kubura document nkajya kureba nk'ubu document wanyoreje hano kuri research station bakambwira umuvuduko zino ndege zihagazeho. Yego. Ariko bidasubirwaho imisozi mubwiye iyo misozi yahariya yegere hari hafi y'umupaka w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi niho uyu mutwe uvuga yuko rwose niho igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kivuga yuko uyu mutwe wohereje izi drone hariya Kawezi, Kazindira, Kiriba, Runigo hafi y'umuhanda w'international Karengana mu byerekezo bigana hafi y'uriya muhanda RP 1150 ugana ahitwa Kigwengwe Kiku mu byerekezo bigana hariya hafi neza na Ruvumbu ndetse na Ruburube. Yego, wenda mbere yuko dukomeza unatubwira n'ibindi bijyanye n'ibivugwa ko Bazalendo baba bari muri gahunda yo kuba bakomeza bagana Bukavu na za Kavumu, ndagira ngo unyemere turebere hamwe uri kuvugwa kuri General Gasita uze ubitubwire nawe usome ku mazi nyuma yuko turaba tumaze kubwira abadukurikiye ibijyanye n'ibiri kuvugwa ku Bazalendo ndetse na Gasita General. N'abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo bishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banze ko Brigadier General Gasita Olivier ayobora ingabo z'iki gihugu zikorera mu bice birimo intara Kivu y'Amajyepfo kuko ngo ari umunyarwanda nk'uko babivuga.
mu kwezi kwa 12 2024 nibwo Perezida Kisekedi yagize Brigadier General Gasita umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'iperereza mu karere ka gisirikare ka 33 kuva ku itariki ya mbere ndetse kugeza magingo ya Brigadier General Gasita yagiye muri territoire ya Uvira gutangira inshingano, ariko abo mu mutwe wa Wazalendo barazanga bafunga umuhanda kugira ngo imodoka ye nibageraho bamufate. Abanyamurenge batuye muri Uvira bagize ubwoba bukomeye bitewe n'ibyabaye, aho rero bakomeje kugenda bagaragaza ko ibi biteye ubwoba, aho rero abanyamurenge batuye muri Uvira bagiye bavuga ko abazarendo babatangiraga ndetse batangira imyigaragambyo baguma mu mazu. Hari amakuru avuga ko basabwe kuva muri uyu mujyi bitaba ibyo bakazakurwamo ari imirambo. Brigadier General Gasita usanzwe ari umunyamurenge wa Zarendo basabye ko ava muri Uvira agasubira iyo yaturutse, kuko ngo ni umunyarwanda w'umututsi wacengeye mu burasirazuba bwa Kongo. Umwe mu barwanyi yagize ati hano ntabwo dushaka uriya munyarwanda, ukumubona ibintu byazambye muri Uvira biterwa na Gasita wiyita General umunyamurenge w'umututsi ntitumushaka hano. Yakomeje agira ati njyewe nafunze umuhanda, nsaba komanda ku rwego rwa segiteri n'akarere ko twabonana akaduha uriya muntu, ntabwo tuzamwica, tuzamuherekeza aho yaturutse. Abari guhungabanya umutekano muri Kongo ni Abanyarwanda. Abanyarwanyi ba Wazalendo batangaje ko bazafunga umuhanda bagahagarika ibikorwa byose mu mujyi wa Uvira kugeza igihe ubuyobozi bukuru bw'igisirikare buzabashyikiriza Brigadier General Gasita kugira ngo bamusubize iyo yaturutse. Wazalendo ni ihuriro ry'abarwanyi bamunzwe n'urwango rushingiye ku moko bamwe na bamwe, aho babonye umunyekongo wese wo mu bwoko bw'abatutsi bamwita umunyarwanda uba muri Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni mu gihe kw'igenekerezo rya 25 Myandagaro 2025 iri huriro ryahagaritse umuhango wo gushyingura undi munyamurenge wari ofisiye mu ngabo za FARDC Colonel Gisore Patrick wayoboraga batayo y'ingabo muri territoire ya Punia mu ntara ya Maniema, bitwaje ko bari gushyingura umunyarwanda. Bikaba rero ibintu kuri ubu benshi bakomeje kugenda bavuga ko bizateza amakimbirane ndetse n'ibyago bikomeye mu gihe atafatwa ingamba zikomeye kandi ziboneye kubirebana n'ibiri kuba hagati. Ariko abazarendo bakomeje urugendo rugana mu bice bambuwe, nk'uko rero bivugwa ko bafite gahunda yo kwerekeza i Bukavu. Byifashe gute Mutama? Uratwumva? Yego nabumva cyane bwana Nkana. Biri kuvugwa ko abazarendo ndetse n'aba FARDC hagati na FDN baba bari gutegura kwisubiza bimwe mu bice bitandukanye harimo n'igisagara cya Uvira. Ibi bihagaze gute? Amakuru mu bifiteho n'ayahe? Amakuru ari rero nyuma y'uko n'ubundi hakomeje kugenda humvikana y'uko ku ruhande rw'umutwe neza Islamic Perezida Doni z'ubutasi muri ya misozi ya za Uvira hari azataja Munanira Shenge Kirungu Kitara Muheta Kirungwe Kibondwe Kavimvira Mwangi ndetse na Kiroma. Yego. Biravugwa yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bari gutegura Wazalendo ku rwego rudasanzwe. Izi Wazalendo ngo zigomba kwikukira guhera muri ya misozi yegereye hariya za Shabunda za Telekusu bakazamuka Kabare batangatanga umujyi wa Bukavu, abandi bacari za Kavimbira bazamuka ku muhanda route nationale gatanu bazamuka za Kiriba bagana mu byerekezo bigana za Kamanyoro na Mumusho. Urumva yuko rero ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutegura operation mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, nyuma yuko n'ubundi habayeho inama idasanzwe mu cyumweru gishize dushoje bavuga yuko aba Wazalendo bakomeje kugenda bagaragarwaho n'ibikorwa byo gucika intege ku bintu ku rugamba ngakazi gakomeje kugenda bakorwa n'abarundi. Biriya nibyo bikomeje kugenda bituma n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kubwira cyangwa kiri kugira inama Wazalendo zibabwira ziti natwe bikeneye akazi kanyu ku bintu ku rugamba, ntabwo tuzakomeza kubahera agahimbaza mu ibyo mutakoze, ntabwo uwo mushahara musaba tuzabahera ibyo mutakoze. Intambara rero bwana munyamakuru njye ndivuze mu buryo bwa kiganda kubwiza ukuri ko uko umunsi ugenda uzaza ndetse kandi uko bigenda bikomera cyane, ndiko buri ruhande rukomeje kureba uburyo kirwongera ingufu mu buryo bwarwo kandi butandukanye n'uburyo budasanzwe bwakoreshwa ku mirongo y'imere ku rugamba.
Diego, mbere yuko turi buze kwerekeza mu ntara Kivu y'Amajyaruguru tunagenda tunagana ku musozo, ndagira ngo unyemere turebere hamwe ibyatangajwe na HCR ku bizari bimaze iminsi bitangazwa, aho rero HCR yamaganye raporo ya Human Rights Watch ishinja u Rwanda gucyura impunzi z'abanyarwanda ku ngufu. Ni umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi UNHCR Filippo Grandi yamaganye raporo y'umuryango Human Rights Watch irishinja kugira uruhare mu gucyura impunzi ku ngufu z'abanyarwanda. Mu kwezi kwa gatanu 2025 u Rwanda rwakiriye impunzi z'abanyarwanda zirenga 1,100 zari zaragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyari cyagizwemo uruhare n'ihuriro rya AFC n'abakozi ba HCR ku itariki ya 8 z'ukwezi ku itariki ya 18 Ruheshi 2025. Umunyamabanga wa Human Rights Watch yasohoye iraporo ivuga ko AFC yakuye abanyarwanda mu nkambi z'impunzi ikabakusanyiriza i Goma mbere yo kubohereza mu Rwanda ku ngufu ibifashijwemo na HCR. Grandi wagiriye uruzinduko i Kinshasa, i Kigali no mu mujyi wa Goma mu ndwi iheze ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icyenda, yatangarije radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko raporo ya Human Rights Watch irimo ibinyoma kuko aba banyarwanda bacyuwe ku ngufu. Yagize ati raporo si ukuri, aba bantu babonywe na M23 nta ruhare HCR ibigizemo. Twavugishijwe ubwo hagati ya M23 n'u Rwanda hari imbogamizi ijyanye nuko bataha. Icyo gihe nta yandi mahitamo twari dufite keretse guherekeza abantu. Umuyobozi wa HCR yasobanuye ko nyuma y'aho aba banyarwanda batashye mu kwezi kwa gatanu habayeho gahunda yo gutegura uburyo n'abana barimo abakiri mu nkambi y'agateganyo baguma bata ku bushake, maze ku itariki ya 25 Myandagaro 2025 hacyurwa abandi 533. Ati mu minsi mike ishize twacyuye abantu 553. Iki gikorwa cyagenzuwe natwe mbere y'uko bagenda. Aba ni abantu bavuye mu nkambi yacu y'agateganyo i Goma kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. Twasanze byarakozwe ku bushake bwa bose nk'uko bisobanura. Grandi yatangaje ko HCR n'abafatanyabikorwa bari gutegura uburyo kandi abanyarwanda bakiri muri Kongo bataha, kandi ko iri shami rya Loni ribona amakuru y'abasaba gucyurwa rikabigenzura. Ku ikubitiro leta ya Kongo niyo yamaganye igikorwa cyo gucyura abanyarwanda mu kwezi kwa gatanu biturutse ahanini kukuba byarakorewe mu bice bigenzurwa na AFC ifata umwanzuro wayo. Ubuyobozi bwa HCR bwavuze ko ibibazo by'impunzi bikwiye gukemurwa mu buryo burimo kuziha ibyangombwa zikenera umunsi ku wundi no kuzicyura mu gihe zifuza gutaha. Yasabye abantu kwirinda kuzifashisha mu nyungu za politiki. Akaba rero ari amakuru akomeye yatangajwe n'uyu waje gukurikirana ibibazo bijyanye n'impunzi. Mutama, ndagira ngo ukomeze utubwira ibindi bitandukanye biriko biragenda bibubira mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko nyemerera duhere Pinga Mpeti Walikale centre bimeze gute mbere ko tujya mu zindi territoire. Bimaze iminsi bitangazwa ko ari gutegurwa ndetse hari kugenda hagaragara renforcement ndetse na contre offensive zikaba ziri gutegurwa hagati y'impande zombi. Byifashe gute kugeza ubu tuvugana? Walikale nta kindi kiri kwavugwa bwana munyamakuru, ngira ngo twagiye tubigarukaho cyane mu byiciro byinshi bitandukanye mu makuru menshi atandukanye, nk'ubwira ukuntu ababiligi barimo bakomeje kugaragaza ingufu Walikale ku bw'amabuye y'agaciro bihera muri Nabite akungahaye kuri korota, zahabu n'andi mabuye atandukanye, ngira ngo bari mu moko menshi atandukanye bashaka kugaruka aka kanya. Yego. Ubu rero ku ikubitiro centre ya Walikale biri biriya bice bya Pinga nyuma y'uko hashirinzwe n'indege za drone za FARDC, ubu ngubu igihari nuko Pinga hazanywe imbunda ziri mu bwoko bwa Tralis ndetse kandi biriya imodoka bya Muzinga biri mu bwoko bw'ama BM21 ndetse na BM23. Bwana munyamakuru, nagira ngo ubwize ukuri ko biriya bice bya Walikale ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihari cyane nuko bari kongera ingufu, ariko tutirengagije ko no kuri uno mutwe hari abasirikare bari gukora bugenge na Busangara hariya mu bice bya Marene Taraga muri Masisi, bari kuzamura hariya mu byerekezo bya Mweso, abo bari kuzamura mu byerekezo bya Mweso
nibo bari kuzanwa mu byerekezo bigana hariya Marimo Peti na Burayi mu rwego rwo kugira ngo rero ko nibuza biriya bice bya Walikale aba bacantu n'abasirikare abandi bari gushaka babirinda cyangwa se bareba yuko ba adversary ku ruhande rwabo batabyigarura, ariko ubona yuko bigoranye cyane ukurikije uburyo ki uruhande ruhanganye n'umutwe neza Saramiri uburyo bakomeje kugenda bagaragaza butandukanye n'ubwo twajyaga tubona, kuko njya nkubwira ni twebwe tujye tuvuga ibintu kandi tubivuga uko biri kugaragara. Ntabwo natinya kukubwira yuko uruhare rw'igisirikare cy'u Burundi aka kanya imbaraga bari kugaragaza muri Kivu y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyaruguru ari imbaraga zitandukanye n'izo twabonaga mu bihe byahise. Rero bikomeje guteza inkeke kandi ni ku rwego ruri hejuru. Bwana munyamakuru nagira mubwire yuko ibintu bikomeje gukomera kandi ndetse no guhindura isura cyane. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane bwana munyamakuru kandi mukomeze mumererwe neza. Yego banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atoso yarabana n'umutekano politike ubanye n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tubifurije guhaha mukaronka kandi wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.